¡Qué tonterías! Ashley Wilkes dice que le gusta ver que una chica tiene buen apetito. Lo que los caballeros dicen y lo que piensan son dos cosas distintas. Y yo no sé que el señor Ashley le haya pedido que se case con él. Hay que repetirlo. Vamos a hacer otra vez. Ze tontakeriak. Ashley Wilkesi apetitu honeko neska gustatzen zaizkio. Gizonek esandakotik pentsatzen dutenera aldia dago. Nik ez dakit Ashley jaunak ezkontzeko eskatu dizunik. Ikusi aldo aita, beretaren, eta ez mucho lío. Ikusi aldo aita. Algo que te haga gusto pensar en el que pasa. Para de tartas. Il a vu son père? Bon, allez le chercher, je prépare son entrée. Azken hilabete honetan gutxi gora bera, Louis de Funès aktor horren, frantses aktor horren pelikula batzu egiten ari gara, eta zoritzarrez edo zorionez, niri egokitu didate horren pertsonaia. Ta honek daukana, aktore honek daukana, zera da, hitz egiteaz batera, milaka adlib sartzen dituela. Hau da, edo zer esateko, hori esan eta gainera, eta horrelakoak egiten ditu. Horiek harrapatzea ez da batere samurra. Gehienetan, huts egite galantak egiten ditut, eta behin eta berriz errepikatu egin behar ditugu teikak, hau da zatiak eta barez. Vous allez le voir bientôt. D'ailleurs, nous n'y sommes pour rien. C'est une décision gouvernementale. Mais je me fous du gouvernement. Quoi, mais quoi, il n'y a pas de chute, je vous dis que je me fous. Laster ikusiko duzu. Hueskara zer inor gouvernemental. Niri bosta solatik gobernua. Zertu nahi, zergatik isilik esan dizue gobernuak ez didala. Izango duzu berri. Hueskara izan ere inor gobernuaren erabakia da. Niri bosta solatik gobernua. Ez du nahi, zergatik isilik esan dizue gobernuak bosta solatik dala. Segi aurrera. Asko guztigaten eikie, reto bat pentsen nuen dala, eta guztigaten olan soro baten eizen zan Joan Crawford. Izen zan artistie. Enazako horretan oin tituluagaz. Baina titulua pea adierazten zuen hori, ez dakit, histerismo bat edo olako soroaren eiken zuen. Da asko guztigaten eikie eta betzeto gatxasala eta merezi duela olako personajiek eikie ez. Normalien aktoresa honak badire asko espresatzen da bie, begizekaz, da ahotsagaz originalien, da gero, zu konturatzen zara, klaro, esarela llegeu, beran erdirebe. Gehatzen garela, laburtxo, bai gestoakaz, aldibakaz, barriekaz, ez dugula betetan pantailan agertzen dana. Hori nik uste dut, ikesi iken dela, traduzi duten hori era batera edo bestera, ahotsien, ikerie, edo bilurre, edo holako emozioak esate baterako teatroan eskuekaz edo begizekaz edo bestera batera espresatzen dituzunak, zuk era batera edo bestera ahotsagaz, zuk transmitidu biduzu impresio hori. Eta, praktikiegaz. Eta batez benipetzot oso guretzako lagungarriz edala beste pelikula batzuk ikustie, Berton dobleten direnak, beste batzuk eta Espainiatik datozenak, Madrileko doblajiek eta han asko, nik uste asko ikesten dela, ez? Zelan espreseu bilurre edo emozio bat, edo negarra, edo zelan negar eta inberba, esate baterako, negarra moztu barik. Berbain eta hori fijeuen bizara, zuk ez tozu lortzen igual, gero zuk eiken dozu alegine zeure bierrien eikeko, eta gero esara legetan, lehen ezagotzutena, ez? Da esara kapaz eikeko. Baina, fijeten zara beste batzu zelan eiken da bien.
ez dela eten bier negarra da berbaikin hasi, eta gero barrezen negarra eta bizek batera ikeko, klaro, gatsa bada, eta... Red, zu joan da zer egingo dut, nora joan daiteke. Benetan maitea, ez dita xola. Nioke jaten utzi berrez. Itzultzeko modu egonko da. Baina, orain ezin dut pentsatu horretan, erotuko nintzateke. Bihar pentsatuko dut. Personaje batzukin hemen gertau da, edo Jack Nicholson, edo, ez dakit, beste edozein artista ez, euskeraz bikoiztu bier oso, klaro, ja, daukozu erderaz, zelan, badakizun gainera, zelako hautza jarri dutzien lehen, daukozu hori, imitatzeko edo, bueno, joeri ez, baina gero oso gatsa da, Jack Nicholson bat esate baterako, bueno, nik uste dut oso gatsa dela, bikoizteko. Eta, klaro, jente de guztiz edoko gainera referentzia bat, erderatik, Jack Nicholson, zelan dobletan dauen. Eta, klaro, euskera zentzuten dauen nien, zelako txarra, ez? Todas dicen que soy muy alegre. Eso es porque haces que ellos se sientan felices. Hori erantzuteagatik hemen egoteak ere merezi du. Merezi du bai. Zeunek diren aktoriekaz, badanakaz nik uste pasaten dela hori. Beti, imagineten zara arpei bat ahots batekin. Eta ikusten dozurin arpei hori beste ahots batekin, eta beste hizkuntza baten bebai. Hor da, beste disloke bat, bueno, gauza raro bat ikusten dozu, eta normalien beti urteten dugu galtzen. Yo trabajo con 5 suelos, uno es este que es suelo sucio, posteriores, otro es este que es interior duro, este de aquí que es de madera y este de aquí que sería moqueta. Para la hierba lo que utilizamos es cinta magnética, entonces nosotros pisamos sobre la cinta magnética haciendo el efecto de que pisaríamos sobre hierba, ¿no? Otros efectos que suelo hacer, por ejemplo, pues esto ahora estoy haciendo una película de polish y esto pues lo suelo utilizar para hacer sillas y rotativas y todo este tipo de cosas, ¿no? Pues para los caballos depende del tipo de peli que sea, ¿no? Si es una película moderna, utilizo esto, que el técnico se suele mosquear mucho porque se lo tengo que poner aquí al lado del micrófono y entonces con este así, atenuando el micrófono, hago el trote y con este de aquí hago el tipo de suelo donde está el caballo. Por un lado puede ser hierba, puede ser suelo duro y con él hago el trote del caballo. Y después ya, para cuando la película es antigua, el caballo va por calle, pues trabajo con el clásico coco, que es el arte de toda la vida. Ez dago estatu guztian irabaziko didanik. Beno, datorren ostegunera arte.
Agur.